Sansin thangla khom athupi te Governor La Ganesan in Kampu PDLO le CSO palai te to akimu khom now a COVID-19 vaccine ke kabza supundinga doi sakna alagian ahi. Ahong tungding Manipur Legislative Assembly ki telpina ummasanga Manipura Bank branch somthum hondo hiding sule munsom soma bank ATM booth somli hondo hiding ahitin Union Finance Minister of State Dr. Bhagwat Kishan Rao Kanrat in again ahi. Vahui TV Vaiphei News and to Tezo Sining Doikim in Sibai Kahongbu hi Chansin Akim Zon and Khom hitiu. Manipur Governor La Ganesan Kholzinna Chizom in Zani Sunung Lamin Kampupi District Headquarter Atung in District Level Officers le Civil Society Organization Palai Te to Akimunaw in Khantona le Mason na ding Chungchang Tamtak Alagian Khomo hi. District Headquarter Atun in District Deputy Commissioner Salam Somorjit le Gam Vaihom Milin Milalten Vaidon na alaneyo hi. Zi Honazun District sunga Khanto na le mason na ding a sep level te PowerPoint mang in Governor et sakahi. Zi zo atun CSO palay deto issue chom chungchang gen khom na alaneyo hi. Hun kimat sungin Governor in District ading Khanto na le mason na ding a thilki gongal te zika Deputy Commissioner le DLO te chungin akipak na le apung hi. Chun COVID-19 hipi sukbay na dinga COVID vaccine ki kabzat tu sang sukbunding in adoy sakthule again ahi. Sule DLO le staff 10 district sung tu sang ting thosak ding in adoy sakna again zomahi. Zihon matna achun kumsompu pakhata upata war veteran Subedar L Singh sitle apangahi. Ahong tungding Manipur Legislative Assembly ki telpina masanga Manipur a bank branch somthum hondo hiding sule munsum soma bank ATM booth somli hondo hiding ahitin Union Finance Minister of State Dr. Bhagwat Kishan Rao Karatin again ahi. Zithu Hizani Zana BJP Manipur Pradesh and Union Minister Dr. Bhagwat Krishna Rao Karat Vaidonna Nityapa Chuti ka Thambal Shanglen a hunkimat na Dr. Bhagwat Krishna Rao Karatin again na ahi. Zihon matna Dr. Bhagwat ke Karatin again na achun Manipur hi khanto changkang nalam amason mama khatahi. Prime Minister Narendra Modi in Le North East khanto zok dik na ding in pannasataka lazing ahi. Manipur ading in bank facility hi tasam in akimu hi. Mipi lakhat umna atom pen a bank som pagid umding dolahi ahin la Manipur ading in bank som pani chaw ahi dan hi tahi. Aphat zok na ding gel na ding ngai tunan kitel pina masang in bank som thumle ATM booth somli hondo hiding ahi chun bank account honding dot kisai drive khata hungtung ding November tarik somapat December tarik somchan ball hiding ahi zebet chu hilo in Manipura low ball taking a financial literacy level ni mama ahi dan hi tahi kisan credit card mangtu le anim ahi mipi te adinga khantona le mason na dinga gamwai home to in apik national scheme te le financial literacy mobile na ding tupna in National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD to ki khut zopin na sepat hiding ahi tin Dr. Bhagwat ke Karatchun again zomahi. अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए है पर लीटर है तो उसी में बेसिक प्राइस जो है 40 रुपए समझो पकड़ो तो 60 रुपए गवर्नमेंट का और स्टेट का टैक्स और उनको नेट आमदनी होती है पैसा। लेकिन अभी ये जीएसटी में लाना अगर जीएसटी में लाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर सकती थी लेकिन कुछ राज्य यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट में भी है और सेंटर में भी लेकिन कुछ राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन लोगों ने विरोध किया और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 17 सितंबर में लखनऊ में हुई थी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम भी गए थे तो उन लोगों ने विरोध करने की वजह से वो कुछ नहीं हो सका। अगर वो जीएसटी में लाते थे तो 20-30 रुपये से कम होते थे। अभी उसी के लिए सरकार केंद्र सरकार विचार कर रही है लेकिन ये जो कुछ हुआ है हर दिन जो रेट बढ़ रहे कम हो रहे इसके ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर रहता है।
Thauman Sanji ka chanchin thakla khomten dot na abolu don huna a Dr. Bhagwat ge karatin again na achun Thauman za a somgup hi central government le state government alut tax hi z taxi GST alut hile Thauman hi cheng somni somthum kim sukthei hi Himale state khan khatin GST council kinga thau hi GST alut dinga doiloji kun GST lut lo hi tin Dr. Bhagwat ge karatin again zoma hi Manipur mein 30 bank 30 banks will be started within this few months. 23 banks will be started by the national banks. State Bank of India, Bank of India, Union Bank, Bank of Maharashtra, Bank of Baroda, ये बैंक चलेगी. और बचे हुए बैंक है वो प्राइवेट बैंक हो जाएगी. ये मैं आदेशित किया हूँ और इस टाइम इतना ही बताया उनको कि ये बैंक जो है कोई हालत में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले, इसका मतलब 31 मार्च के पहले चलेगा. ATM फैसिलिटीज इज आल्सो लेस. ATM फैसिलिटीज कम है तो ATM खोलने का ये 30 बैंक के साथ बैंक तो खोलने ATM खुलेगा और ज्यादा. ATM कैसा खोले तो स्पॉन्टेनियस ऐसी मीटिंग चल रही थी. मैं पूछा भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना ATM खोलेंगे, पंजाब नेशनल बैंक कितना खोलेंगे, ऐसा मैं पूछा तो वो 40 तक around 40 ATMs will be started before 31st. Kumkit Vaimala ma umding general election na Khangabok AC apat BJP IOA election tet dinga kising sa BJP Manipur Pradesh State Executive Member Kundrakpa Minjor mangang in kitel pina aloting yeding tup ledoina in kum upate kinga malzol dot pik na hun khat alamang hi Khangabok part 3 te gongal na Moirang Thim Pabitra Singh in mun a hun ki mat na chun kum upate kinga mangang in ki pak thil pik pi in achi khom kum upaten alotin na ding doi saknan malzol na alapio hi Mizoram Presbyterian Church Manipur area noya Central Christian Khanglai Paul CKKP Vaiphei na in vocal training zani October tarik somni pako kumsani somni lekhat ni khan alane yo hi z training hi Hilltown Kosom Centenary Hall Hilltown Churchanpur ane hi Zingka lamdak som in hun kot honna CKKP leader Reverend C Lariliana in ane a til khona thocha gen na ane ngal hi Reverend Nikila Remoya in charge New Lamka Pastor Bill instructor apang in training ne hi training ki patma in kimel hit to na introduction tangwal linal sim General Secretary CKKP na ne a thupon poimote ama akipatin ngai tha ka hi Khobel Pumpin amat thading in Manipur muna Finance Department tema puina in Directorate of Small Saving le District Administration Bishnupur chule Zilla Parishad Bishnupur te pangkhom in Tuni Bishnupur Mini Secretariat Campus Panchayat Resource Center a World Thrift Day program alamang wahi Z program to kisay ahin Bishnupur District at DC Ranjan Yumna min again na a Manipur ahin sumlepay hi hunglu tamlo dew abang hi tin again hi Ay MaMi mal in gal inay tiyaw midang te het success lawa ay MaMi mal in zona inay le zichu gal diktak cho hi sum hungtam na ding a sim dok inka iti a hi chun paisa hi bangtik hunale apoy mo hunlai tak bepa mat thei cho poy mo hi thok zo ta ko ma ahun bepa sumi mat thei a hi chun phama ma ding a hi apoi mo na te a kin taka mat thei ding le umngal ding a hi mi khatin a hi na khela a kilom mai ding a sum le pai mat lo ding a hi ei ma sum mu to kito ka sum holding a hi khovel in hit le pomte bang bepa sum koi ding a hi tin again a hi real wealthy we be mi zakana oi ge hai bada uthok tana leiba paisa do ni uthok tana leiba asset manung dal mayam na di udaba maduni akoina savings hai basi maduni real wealth hai basi aduna sigi akoigi savings culture ma promote to ge hai badi ngasai gi mindset si psychology of money how to use it adudagi matam sana patience leiraga akoina savings tawraga madudagi returns yam modest oi bala pasina o nadi matam gi matungina yam sauna akoigi akoigda kanaba emergency any emergency meet tawba
thu akidon danin z training hun sung ding te hi October ni somni pako November ni ko le November ni som pako ni te a Hilltown ko zum Centenary Hall ma ane hiding a hi ani khatni hun zo zani hun akhan training apang min ziklut mi som thum pagat som thum paguk pha hi in thudon a hi ni tak lam tak thum in Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM Khangabok Mandal Gongal Nan Zani Khangabok Assembly Constituency Home Sung Khangabok Mayai Lekaya Multipurpose Community Hall a Lotus Club Pravash Hun Khatmat Alahi Zi Hun Matna Ajun Khangabok Assembly Constituency abat BJP ticket at Kitel Pina Ted Dinga Kising Sakna ni Thokchom Jadumani Jo Zin Gunapang in BJP Khangabok Mandal President El Tomba Khuman in Zinza Umle BJYM Khangabok Mandal President KH Romente le Party Adinga Mipoi Motam Takten Ala Opo hi Khangabok Assembly Constituency a Kitel Pina Umding to Kitonahin him le thal a kinak na khat a gophel le mei thal ki kap zikin no mei pani ten lim na tu ko hi thil sok tun namun apat chanchin ki muina gen na chun zani ni tak dak thum le kim vel in Khangabok part 3 lamlong makha le kai apat constituency adinga BJP candidate dinga kising sa KH Menjor Mangang adinga panlatu ten boina alasi mahiu Zihun Alim numei pani te zo Khangabok part 1 apat ning thojam Rebecca le Khangabok part 2 apat thokchom Roma ahiu zi thil tong to kisaya chanchin thakla khom te to kimuna a women organization Khangabok secretary Laishram Binoin again na achun kumbang hemzat masanga Khangabok zila parishad panna mi pi te ki ho khom na khata thupuk na kila to kikala tuni Khangabok makha le kai moirang thim Pabitra in muna Menjor Mangang adinga kimu khomna khat goni na uma zi kimu khomna chu bangto kisai ehemti kan thadinga numeite akichi lai in Menjor Mangang workers stand meithal gophel le thingtum songtum mangcha in hunama eilalam tinu ahi Menjor Mangang in loy upadinga titna nei lo ahi zizi ka chun boycott bol khum hiding ahi tin bino chun again zom ahi saibo boisi yang mana lising magi lising makhada la iba ma se ma yang na yang na tari gi damak da Mara later Nupi Sida Mana Nomai Namhalibano, Nauri Kapalibano, Aduga, Utu Patuna Talibano, Hibasi, appoint a Yamna Condemn Tawi, Maramaduna, Esaibo Boise, appoint a two of the suspend of you, Doinana, Marachida, Esai, Amanda Sumana, Utu Patu, Taudana, they was a quick Kambuki, Lamlong, Sidak Sumoina, Siona, Nupi Sida Nam Hadana, Nam Tekana, Garina, Takaidana, Takaiba, Nupi Siji, Sopas Yori, a Marachida. Asmana spoke to the Sakibase, Sakibasibo, the Nasagi Apogi, SI, Marakagi, SI, Manasu, Apogi, that must be Hovani. Hobel Pumpin ato COVID-19 na kipat kiven bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol si digen Vahui TV lama patin ikichilo ahi zite cho ahi le face mask bol jing ding khale khat figu ki ka ka ding mai mit khut sop thing jing ding chule COVID dam doi vaccine ki kap thei zo se ki kapa na kipat dam le bit takin chi go hitiu Avela Thupite Governor La Ganesan in Kampu PDLO le CSO Palaite to akimu khomna wa COVID-19 vaccine ki kabzat supundinga doi sakna alagyan hi Ahung tungding Manipur Legislative Assembly ki telpina masanga Manipur Bank Branch somthum hondo hiding chule munchom choma bank ATM booth somli hondo hiding ahitin Union Finance Minister of State Dr. Bhagwat Krishnarao Kanratin again ahi Dunia ading in Vahui TV Vaiphei News chancho hitai en tu tezo silaleng unmangpha